Akan tingkap. Yes. Hidup semesar inggih yaning manut sekadi pepinah dane iwayan tamtam asa puniki sekancaning manusia sane wenten sebatesing iriki ring jagat sekala sujatine mekejang nandang sakit ati duh kita sujatinya nih makin hidup dadi larapan hidup dini di gumi sekalone tuah dadua hidup kelawan mati diastu ke hidup jani keraosan di jagat sekalo sakewalo manipuan sing taro hubungan nepukin ane madan mati ya. Keranjang padang sakewala disubane lantas hidup buko jani sing kodag tuyuh nih ngayahin ane madan kita jeg berat sujatin nyane tan pendah waluyo ngayahin keranjang padang padang lemah kayo popone ulian bes gede pemerintahan ieu irajah kelawan itamah diastu kenyin sekate ieu keayahin petang lemah dan wangane lantang
sake walau dia stuke pepek ben ngayahin kitone di kalau hidup buku jani ke walau sing jetara hubungan tua terus nepukin ane madan mati ya sani gitu wajang debu pragat amun tu jalarane sekancan sane hidup dini digumine diapin masin tu deweke jeg pragat mekeja nepukin ane madan kekitu dane wantah sekadia sapunike puput reke antuk dane iwayan tam-tam mincerang papinah danene ya sampun puput dane wayan tam-tam mincerang popinah dan ini tumuli ne mangkin melipetan gumanti pacang ngamulihan duraka cundu sedang becike pejalan dane iwayan tam-tam di subanen neken jumah danene irike ketemu dane iwayan tam-tam me bapak cunduk dane iwayan tam-tam lawan reramani pune maka kalih imeme ping kalih ibapo sedekanipun wenten di paumahannyane ya. Di marune kacingakin iwayan tam-tam rauh dewa ratu agung jaga gancangan pisan macebur bapan dan ini nyagagin pianaknya nih teman titiang emas ne keceneng
iwayan tam-tam idewe pengantungan jiwa permanan bapune nah mai cening pakin nanaki buku bapu kudang tiba ning wilangan yan akudang sasih yan akudang warso subuh idewu ngalahin umah ngalahin reramo saping tabaku kanti engsap inget anake buku bapo teken pejalan idewone luas ngalahin umah ngalahin rame ayat idewut melajahang padewekan dane sekadia sapunike daging baos bapan iwayan tam-tam digelis ne mangkit nyawis pianaknya ne iwayan tam-tam sane kedang apa bape ping kalih imimi mawit saking rasu iseng tiange punika sane ngadakang pangsideje tiang ketemu boleh ngorde sareng meme ping kalih i bape syarat titiange di sesubane titiang neket jumah kacunduk kelawan meme ketekane ibapu pangsido tiang mapi guman ngurde kelawan meme bapu lacur titiang sinamati pesan yen bapu teng kejuk sawireh tiang lakar nyarengin pesewo maro kewaluk pet pradene titiang kalah sinah titiang lakar kesedoyan iya Kewaloyan pradene Syekh Ido Sangyang Widi Sido raris titiang menang kalau ditu sinah titiang lakar ke adegang agung cendekne nyeng cengang bumi tuketo nyen meme ping kalih ibapu